Lakhipur Online Puthok Saba February ki tang kuntaruk Sagol se nimit ki Khomjinba Pao tabirasi Ahan bada maroi papao Lakliba Mars ki tang taramari da Pradhan Mantri Narendra Modi na Silchar da lakadoripa sikamari lenana Kasar District Administration na Cheksil Thaurang lokot kre Environment, Forest and Climate Change Department ta Koizom Kalidas na Barak Tampak ki ahanba mitay masa DFO oire. Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma na Jorhat amasung Lakhimpur da maruoiba project kaya maram sanga kre. Chahi kunithoi mamangda Silchar da thokiba mihatpe ki case amada miyoi ahumbu punsi chupa ki phadok pikre. Kangleipa calendar board ki machak laudana thaban yawba calendar phong basingda chekselwa thamlakle amasung ahanba Northeast Indigenous Games Kang Tournament ta Manipur A na champion aduga Manipur B na runners up takre. Hauzik mapungoi papau tabirase. Lakliba Mars ki tang taramarida Pradhan Mantri Narendra Modi na Silchar da lakadoripa khongsada sigamari lenana Kasar District Administration na Cheksil Thaurang Kamaram lokot kre. Pradhan Mantri ki mifam pangthokadaba mafamda Rajya ki Chief Secretary Dr. Ravi Kota, DGP Harmit Singh, Mantri Kausik Rai amasung Krishnendu Pal na yengsin kre. Makoina Ramnagar bypass ta leiba thauram pangthokpamda security ki thaurang traffic control amasung atai sem saba sing kupna yengsin ke. Matungda Kasar ki DC office ta Chief Secretary DGP amasung Mantri animagna saruk yatuna awang bathaki mifam amasu pangthoke. Mifamda Pradhan Mantri ki khongsada sigamari lenana sem sariba singi matangda kupna khananena ke. Panba yai Ramnagar bypass ta pangthokadaba choba miyam gi oiba mifam amada Pradhan Mantri saruk yagani masiga loinana mahakna Guwahati Boropani 5 gram National Highway Express project amasung Silchar flyover gi ureb uyungsu tambigani. Admission haujare Adomgi angang singi tamak khwaidagi afaba mahei tampham Khaidem Thambal Academy Lakhipur Kuman Academy asida class nursery dagi class 8 phawbagi admission laujare. Experience leiraba oja singna takpi tabiriba mai sanga sida smart class ki kuthangda mai masing tabiri loinana mama papa singa hakthengna wari sanaba angang singda midyeng thamduna semba syllabus nimit khuding ki physical fitness ki class activity based learning amasung angang singi confidence creativity amasung character semgatpana academy asigi maroi ba thodang oire. Khaidem Thambal Academy Lakhipur Khumanda adomge angang singbo ngasimak ming chanbiu. Akupa marol ki tamak mobile number 8404066264 number asida pau phaunabiu. Koizom Kalidas Singhabu Barak Tampak ki oina Department of Environment, Forest and Climate Change ki makhada ahanba Divisional Forest Officer DFO oina khalakre. Mahak haukiba February ki tang kunmari da Divisional Forest Officer DFO oina promotion phangke. Koizom Kalidas Sonai Juboti Singha Manipuri High School dagi SSLC pass tauki aduga Haflong Government College dagi graduation loiraba matungda Department of Environment, Forest and Climate Change ki makhada Forest Department ta Range Officer oina thabak tawba hauke. Assam ki mafam kayada posting taduna thabak tawke. Hailakandi Division da Assistant Conservator oina thabak puna handaki chahi asigi February gi tang kunmari leibak phokpa numita DFO oina promotion ka ke. Mahak Barak Tampak ki oina Department of Environment, Forest and Climate Change ki makhada ahanba Divisional Forest Officer DFO iba ahanba mitay machane. Panbayay Koizom Kalidas Singha Kasar Lamar Gram dagi Laikhitraba Koizom Kasibabu Singha amadi Koizom Ongbi Muktabali ki machanupane haujikna Silchar da yumlingduna leiri. Poirei amai loisang Mongolpur Sonai Wangbren Khubam ki machamanai singna sinduna lakdiba Mars ta gi tang ahum leibak pokpa numita ithau ikan sidaba masung malem ima sidabigi kumjagi irat thoni thorom chauna pangthokna ba thorang tawri. Irat thorom asida miyamna lengbirakuna saruk yabiraba galoinana imung manungi awana kokna ba amadi ibudaugi haiman leman phangminase haina poirei amai loisang Mongolpur Sonai gi maikei maibam Lal Bihari mitei Lokham Basanta mitei amasung Hurongbam Promila Debina lebak miyamda pauselakle.
मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा नंगरांग जोरहाट अमसुंग लखीमपुरदा मरोइबा प्रोजेक्ट के अमरोम संगाख्रे लोइनना उरेप उयुंगसु तमख्रे महांगना लुपा करोड़ 19 मखाई चंगना साबा जोरहाट के आसाम वुमेन्स यूनिवर्सिटी की अनोपा कैंपस संगाखे मसीना अवांग नोकपोक भारत की आहन बनुपी की यूनिवर्सिटी ने अनोपा एजुकेशन पॉलिसी की मखादा यूनिवर्सिटी असिदा डिपार्टमेंट 33 की मखादा डिग्री कोर्स 94 लेरे सीएम ना यूनिवर्सिटी असिगी दमक लुपा करोड़ 19 की ग्रांट अमसु लौटोख्रे लोइनना जोरहाट लॉ कॉलेज की अनोपा एकेडमिक बिल्डिंग वर्चुअल होना महांगना संगाखे मसीगी मतुंगदा मुख्यमंत्री ना लखीमपुरदा नौना साबा लवलीना बोरगोहाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स संगाखे कासार जिला की एडिशनल सेशंस जज कोर्ट ना ngarang ngasi chahi 12 romgi mamangda thokiba mihatpagi case amaga mari leinana mara leiraba mioi ahombu punsi chupagi oina kaisum sangda thamnaba wayel pikre judge bankim sharma की बेंच ना सिलचर जानीगंज की फिलालोनबा धनराज सुराना अमसुंग थबक तोबा मियोय अनि रतन देपनाथ अमसुंग रिंकू देपो सुराना टेक्सटाइल्स ता थबक तोबा मुन्ना मोजुमदार कोबा मियोय अमा हौकिबा लिसिंग अनि गा मरिदा हाटखिबगी मरालदा पुंसी सुपगी फादोक पिखिबनि हाइरे कंगलीपा कैलेंडर बोर्ड इम्फाल ना बोर्ड तगी मचाक लौदना थबान यावबा कैलेंडर सिंह फोंगबिदनबा खंगलक्टे बोर्ड असिगी सेक्रेटरी जनरल सोराइसम संजित थोप चिरोल अमदा हाय बोर्ड असिना चाही कुनरोम मियामदा अचुंबा अमदी साइंटिफिक ओइबा कैलेंडर फंगनना होनदुना लाकले अदुबो मियोय खरना बोर्ड की मचाक सिंह लोन लौदुना मखोय की कैलेंडर सिंह द फोंगलिबा सि आइन कायबा थबकनि हाइना फोंदोरकले मियामनसु बोर्ड की रजिस्ट्रेशन नंबर यावबा कैलेंडर खक्तमक सिजनना खंगलक्ले लोइनना चिरोल असिना मखा तारादुना आयाबा यावदुना कैलेंडर फोंगबा सिंह अथुबा मतमदा तोकनबा चेक्सिलवा थमलक्ले येलो मसाना योखट कांगलुप मणिपुर की मिडेंग मखादा ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको ऑल जिरीबाम यूनाइटेड क्लब्स एसोसिएशन अजुका मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन एमएसएफ डिस्ट्रिक्ट कांग एसोसिएशन डीकेए जिरीबाम अपुनबा जिरीबाम मैरापाइबी एजेएमपी ऑल मणिपुर वुमेन्स वॉलंटरी एसोसिएशन अमुबा जननता इराबोट मेमोरियल ट्रस्ट जिमेट जिरीबाम अमदी ऑल जिरीबाम वुमेन्स एसोसिएशन AJWA हारिबा लुपसिंग असिना खुसमनदुना फेब्रुआरी की तांग 19 टीम मरीना सरुक यादुना चथरकीबा अहानबा नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस गेम्स कांग टूर्नामेंट जिरीबाम की कालीनगर लाइरेन बिलेकाई दलेबा लाइनिंग थौ सना मही खुबम इरुम संगलेंदा ngarang sana kiba फाइनल मैच ता मणिपुर ए ना मणिपुर बी पु पांजल कुनमाथोय तरानिथोय द माइथिबा पिदुना मणिपुर ए ना टूर्नामेंट असिगी चैंपियन अदुगा मणिपुर बी ना रनर्स अप ताख्रे फाइनल मैच असिदा आरके गौरसना ना अंपायर अदुगा टीएच पाथौबना स्कोरर ओइबिखि मणिपुर बी की सानारोय टीएच संतोष ना चेकफई कुनमाथोय अदुगा मणिपुर ए की सानारोय डब्ल्यू संतिबलाना चेकफई कुनमरी कापतुना सानारोय अनि असिना बेस्ट चेकफई ताखे अदुगा मणिपुर ए की सानारोय के बीर कुमार ना लमथा कुंट्रा हमदोय अदुगा मणिपुर बी की सानारोय सीएच कांचन बलाना लमथा कुंट्रा कापतुना सानारोय अनि असिना बेस्ट लमथा ओइखे फाइनल मैच असिदा जिरीबाम जिला परिषद की एक्स अध्यक्ष के एस जानकी देवी डिस्ट्रिक्ट कांग एसोसिएशन डीकेए की प्रेसिडेंट थौदाम मंगी मिटई ऑल जिरीबाम यूनाइटेड क्लब्स एसोसिएशन अजुका की प्रेसिडेंट मुतुम मैबाक्सना मंगांग अमदे ऑल जिरीबाम मैरापाइबी एजेएमपी की प्रेसिडेंट एस सुशीला देवी ना मथंगसिना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना दाइस्तफमखे लोइनना फाइनल मैच असिगी मकोक मथंग ताखरबा सिंगदा सेल की मना अमदी सर्टिफिकेट यंथोखे Barak Tampak ta ihan hanba oina hotel management da bachelor program haure course asi graduation ga equivalent ni course asi tamlaba matung da ishana ishabu thabak pijaba ngamali amasung maming leba hotel sing da job tobagi khudum chamba lehali any stream da 12 pass torba mioi singna course asi tambiba yagani hotel da thabak toriba employee singna su on job training oina bivok hotel management degree program asi tambiba yagani University Grants Commission na recognize toraba Lingayas Vidyapit University na mai paklaba singda certificate pibigani certificate asi sarkar ki thabak amadi awang bathaki emvok amuk makha tamhanbagi damak Bharat apumbada valid oigani January 2026 session ki damak admission haujare
यूनिवर्सिटी असिगी ऑथराइज्ड स्टडी सेंटर ओरिबा इलाइट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रानीबारी अंबिकापट्टी ऑपोजिट रामानुज कॉलेज सोचेदा लिंक्शन अकुप मरोल की दमकता मोबाइल नंबर 8822890441 दा पाव फाविरउ इंस्टीट्यूट असिगी महिरोय सिंगना सल्चरगी ममिंग लेरबा होटल सागरिका रेजेंसी दा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पिगनी मसिगी दमकता सागरिका रेजेंसी अमसुंग लिंगयास विद्यापीठ यूनिवर्सिटी गा MOU साइन तौखरे Lakhipur Online Channel asibu yengbiriba singna paw asibu like amati share tawbiu amati hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu aroibada maroiba paw amukhanna लाकलिबा मार्च की तांग 13 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलचर लाकदौरिबा सिकमरी लेनना कासार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना चेक्सिल थौरांग लखुटख्रे इन्वायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट कोइजम कालिदास ना बराक तंपा की अहानबा मितई मसा DFO ओइरे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ना जोरहाट अमसुंग लखीमपुर दा मरुइबा प्रोजेक्ट के अमरम संगाख्रे चाही कुनिथोय ममांग द सिलचर द थोकिबा मिहाटपे की केस अमदा मियोय अहुमबो पुंसी चुप्पगी फादोक पिख्रे कंगलेपा कैलेंडर बोर्ड तकी मचाक लौदना थबान यावबा कैलेंडर फोंगबसिंगदा चेक्सेलवा थमलकले अमसुंग अहानबा नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस गेम्स कांग टूर्नामेंट मणिपुर ए ना चैंपियन अदुगा मणिपुर बी ना रनर्स अप ताख्रे Lakhipur Online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare